Kubor nakaslem jong unongsan hima. Saungut kinong yelekai ke jilla hapo kalama jo ka Muay Thai Association of Meghalaya kinlet mikmat ya ka India ha ka Seniors Men and Women IFMA World Championship Muay Thai kaban sedang nadu ka South Tarik hadu ka Khatlai Tarik benai Jemmang ha Bangkok Thailand. Kini ke kontop yo lapan shais imli uban yishim bentah ka 20 kilo kat baha ka elite kilong upenne abuar melim ngap uban shim bentah ka 20 kilo Adelbert Ringdong sngi uban shim bentah ka 100 kilo bat uskambor lang marwen uban shim bentah ka 100 kilo. Kajing syajit kini kinong yelek kai kalawan hadian bikilala ban yelek kai baha ha ka National Muay Thai Championship kabalalong ha Madhya Pradesh men ha usnem balala. Tinidon hangni kikna kiba nakaliang ka Muay Thai kan leit ben shim bentah ban mikmat naka United Muay Thai Association India. Tinidon hangni kina saumut kini kina kidai bala job naka stia ka national tournament kulalong man hakani UP men sumsnam tinggal syajit nang ni somut kina kemud kita kidai wele ka armature lapun size ini musyong sai kediang uri gua under 23 South Prahaka South Prakaji kategori midon news kembor lang merwen tem simala poi nomor ba kajing dia susi yang cukup jui tem simala penuan ini nyele ka under 23 sangko kapasan kg kategori Indon ni ki elite kemud kani kadi armature ni dang chesga kemud kani ke elite kemud tamdan chesga chu adon betak headgear bat ki elbow glove ki elbow guard bat kani ka chin guard te kemud ko body lalong ka Indon jite chu man kimbas ha kani ka armature tingidon ni pune bon melim ngap bani khoni ka above apply snam kata kadai ka under 40 years kering sauprak keji kategori idon ne wa edelbat yarap gendong sngi ang lesin bankong ni simenta sikawal world championship kamang solong sian po Thailand te ini de ka prapsan keji te ngaso nakaliang ka association ngaso ban ai kublei kamtam government kani government ladap kaba nilala ban yolat bakina simenta ha katiga tournament kabalong hapo Dubai hapo Abu Dhabi nadu ka Arnold Trik hadu South Trik Jungjun tenang ketiga championship bisa wana bungi sulferong na kaliang ka association banwan ra ayo ru ya kanan kubrom ya kari kaba pene dan ni mumut ngelayo bengkur atli u bronze medal kapta di pene melimngap bat belasai bok harpuli te kini kena di bolong ra 6 ya ka ri jengi bat ya jelah baradian kata nilai bentuk sen biang pat na kumta kajut nilai ya kajut nilai kemba sangut arngut ko official teh kata tournament ke belong hapo Malaysia dari guna egos tarik ngelak kelet kan mau teh kata tournament kemud ke India kayo dripli bronze bat we silver yok tau silver muya silver kedai napo ka jela kecingin po makanya teh sobun ong ba idon ka kata skill ni ong ten ring dan kampan kumka association ta baga korman kan nyerap dan kino kila hantam ki facilities nyerap ha ka bede market ka ban ai training bat hantam ya karing bat ikitar ka kumkiwe kiri kila bandon na kumtani la bat compare pan nam ta ka world championship laring compare ya kami kaliya jungi bat kiwe country la ni compare wat yang India ru komong idang duna bah kam tamu jelam kaliya jungi kacikai lekai bahar mindon dan riwala rani sei pelia yang naka jela jungi bilik simenta sabar jongkari te ngasoba sibon ki bang ni sibon ngenang dun kamba ting lawan banyak kendu ya i director batmai jok sports ngalai keren ngap sngowi kicing jong ka association te laong yang wan dum kuslai na kaliang jungi ni persiang lada ladep ka kate kicing tei hapo polo gitu ko ba ile referring remedi renewate tebi om bakin serap bango ngamam long kabala tinggi don kam ya kering na kumda ngila prepare nam taki kena na taki lek tournament prepare te menin ngelala menin ngala ya kendo e-sport misa te langsung ba sai sen kemau yang tri mangim sim ngala banuan menin
Kalau baila phone ngai don sedeli yang ba namaria kanika apil si ilung pada hai tinggal sulong mali ada WhatsApp tai yang ba dadlong kepala nampak lech kepres nama ba nampak dikendo ba pi ka station tengok ngato kebiang ba te rena kalian tengah presiden ba ka association menen ngai lech ni kendo i po sekret ha kepor license tinggal kendo ni ai biang ya ka apil mahkamah itu te laong ba nakaliang jong sport besar unsele kat balat bathawi kalan baila aru bang dekot takapa tikena kapan tikena ba pinyo kalan nakamta nilai cimata ya ketika world championship kamu selong sian hangte po Thailand yang semua hadir kataru na personal i bang don kami kita ki infrastruktur ki jile kai kami ki bersibun ki kam kum ka association nakamta promote ya ki kena betul ya kemai Thai bilang don kamru nomor pengin hat konkret bak kemai Thai kala dei Olympic game Asian game au arjar ar lasum senen kemud ka Muay Thai nila na po India nila ban yo ban simita berurusan ke Asian game bat sibun ki game ki world game ki indoor game bat sibun ki game ki baka ka Muay Thai ka don kala itu tengok sun ong ba na kaliang ka association ni kickbox ru ya ke India kalau ke India kadang syah kata jile kata performance kaba kila ban sei player ibaran ya kasap telan ni kerman ru awat pra bagi jalan jung ru nila ban sei ya ki player na ta ban simta ya ka Olympic kemas longsian hapo yus om hakash putri jun arja khandreu ban ada ban distaru au arja khanyo kum gajinya inti yang Muay Thai ngakum presiden berengkat bahkan ke Muay Thai Association kemudian member sekretari bukan juga body tinggal ban simenta ke nasional bat nyilap pelong ru ya ke nasional hapo Meghalaya haka atrik haru trik jong ulumbar arja khanyo te ketiga championship kemudian don kumba Athlete League State bat ke Meghalaya yang layo ya ke best team ke champion team ketika champion kanika tournament tementa ya ki tournament bo fair nganom patai su tengah soman main in late batch ya kapang ha kabede kanika world championship ke bangla dep keren bene